these guys. What's happening for them? So that's the rest of the stuff. You wanna go to the gym? Let's fuck. Our phones. Maroko pets. Yep, you're not gonna die today. Yeah. Maro shit. Yeah, so it's mostly clear. I don't know if we have to plant this shit again. Yeah, there's just fires everywhere. Like, and then this area is also clean as well. Ooh, that's hot. Ooh, I got full grip, man. God damn it. So we just started a fire there, but this is basically what we did today. This was a massive bush this morning. Yeah. So that's where the garbage is. Yeah. Let's go. Whoa, wait. I almost got eaten by a bee. Burgers? Let's go. I carry coconut now. Not far, because if I had to carry it far, I'm fucked. But yeah, another usual day. I've been here in Samoa for, I don't know, probably 4 months, 5 months now. I'm not sure, lost count of the day. But yeah, so the boys are smashing out this area. And then it's gonna go all the way. This is my guy, Bucky. Yes, he's a kid and he's working, getting paid. He just likes to join the guys with the work. So the guys get paid and they need the money, so we're paying it. Yeah, but if you zoom into this, this is where my camera get a bit blurry. Yeah, so those are all garbisi over there. The pork choy. Yeah. There's a lot, but apparently it's not big enough, so we're gonna smash out the area here. And it goes all the way to the front. Way past these guys. See? It's pretty far, but yeah. Bucky, say hi. Fakado for my camera. Tell it. Fakado for my camera.
My guy is camera shy. Yeah. In 20 years from now, Bucky, you still gonna be my son. Oh, you can find out bring up and I can go for it. My God. Yeah, so that's the word right there. Let's go. So this is a weird ass find, man. Yeah, so I don't know if you guys know this, but this is the shape of the old iron, like you used to iron clothes with. You used to have a handle, and then you put, but you used to put real charcoal in here. And see this hole here? We used to blow it there so to keep the charcoal ready, like to keep it hot or keep it on. But yeah, this is so random. We're gonna keep it because this is some history shit. Yeah, they even had the other air filter. It's crazy. That's a banger for him. So we're gonna keep this right here.
got my shoes. Peace. Tell you how it is. So we having Waikiki polo. Best shit ever, man. So that's Sio here. That's why we're following this guy around during his day. I don't capture all of his day. Just believe it or not, if you can see really far in there, then you get to see his house where Sio lives. Yeah, but look at Fono. He's giving out the Waikiki polo. So that's Bucky. Met that guy before. And that's Kopeko over there.
funo. That's everybody. But there's something beautiful about the fire, lad. Look at this. Anyway, let's get back to the work. And listen to the birds. Umrah vai di phone. Yeah, there's upu right there. Yeah, I fucked up the grass again. Yeah, it was too close to the banana behind it, so it burned it. You know what? You so mau sao ngafi fai. Ai dei mamma ora o sa amanhã fa funga mu ko ya fa ya ko na. But these bananas are cooked. 4 bananas. Yeah. This one. Yeah, it's not good anymore because I burnt it. Well, maar voor dat shit, je hebt zo worden van bij de verder die boel wallen. Wat? Tá certo, filho? Ada susu pagi. Bakule laki ya. Bom. Deu. Semua bakule laki ada mu bakule fa. Deu. Vai mana me au mana ko. Maro kan ge jasu ko akuro yo ko pawan la ko ora si chama pa yo me tua. Ai cara tor kapa apa pun. Chicken carpis. Come back to focus now. Let's go.
That's my uncle right there. He's going to it. What a time. Pua ko la kara unya lo lo going to it. Sole, Copeco, ile mena kama na fai. Kuinga, fai mena. Mera o fai se yake. Ele aí se o mo. Ya conté como 40. 40. Ora malo vale fua fucking aru afai. Aí deu foi bom, fai foi kakaro go peko. Just posting some video. Aqui. That's what's it. Fuck. So I comer. So yeah. So we smashed this up today. We did that yesterday. And all the way back there. And yeah. Let's speed this up. Fuck y'all, man. Let me get a camera. So yeah, this is the garbage. Pork choy. They call these goddamn things. Kung naman falay mo. Yeah, so that's where I was before. Let's go. So we did this yesterday. We kind of topped up with the stuff we needed to do. Somebody see there. Boom. Let's go. Yeah. This used to be an old toilet, so the stuff is still here. We clean all that. We're gonna do tomatoes. Now, garbisi is too hard. And they only harvest once, but tomato harvest a couple times a year. Yeah. And I got it. I got the way to do it. And so this is all our work today. Short because we went up to the mountain. Yeah, so this is the garbisi now. All the way to the corner over there. Yeah. Let's go. Yeah. Crazy hard. This is so hard, man. No, this is a hard life. So we walked all the way here.
camera's cracked, so. Yeah, then these guys. Here's the coconut we collected this morning. Marofons. É via pro poio. Ô, Peco.
aka. Tino wako aringo o oere ke o. Flamingo. Yes, it is. Oh yeah. Ele kukua kukongo.
Ini muka, ini funny. Ini berkawan. Ngana isi furkara ngo. Fica uma cura como isso. Fico e fai como por cavalo. Fono, ko kikira toro ke asini muni ko lori ko yo. Ai, di fora ka fa sa o me ko kura pisiri ko ni mangu. Mau ya le ba ngore lori nga. Some stuff's already gone. This whole thing is endless. Hey, kan? Bom, vamos ficar com aku. Aku si 5 kan. Boy, kau kan. Oh. Dia ai se fukara kau aku. Dia ada pepe di mana lang. Di mana lang. Dia ada pepe di mana lang. Guys, ako peku, guys, ako peku. Kau kurang dengan lang. Sepuluh kali kawan aku. Dia pemain masa saya habis dari rumah. Awak. Awak tinggal mana sebeli ni. Awak langan aku kaku lang awak kasih apa baru kawan. Ini aku fai. Ini aku fai. Dia aku tinggal aku. Jadi dia ni sama sama aku, family orang Melayu. Kami semua. Kau dengar. Luas buruk kau dah aku kasih. Ini pasal boleh kaya boleh ini. Soalnya kalau bersama ini apa kan? Iya. Luas buruk kau dah aku.
moro moro fa vai. Le makala le vai aso la va kula le vai aso ko ke ai lua kangi da u ai fa mai de. O ka moro ri ave. Fasi mai makipi. Tau diuso. Oi mai, ai mo on ba so po fica com lugar vai lá fa câmera. Fa pele. Ara ma Ai me ere ura yau kipi vai se fu. aber der engo famo. Aber der fa mari se oh, pois. Why are this? But oh, laughing. Yeah. Oh, era o ai macaia. Ai mamma walking you the bear. Ba, ave me aí. Eu meu canga vai com a pipa aqui. Ngara, leso su o la kwa. Ave me mas yo machan. Ave o la kwa ya yo. Ya. Aru maru ave ya wanga ya ka mari kupi. Aru ka mari kupi. Ala ko maru ku ya sio mesio. Kope ko lan fa ngari kupi. Ara ai fu amo. Ara ngai ya lua kana. A kase ke fu amo ara ko ai. Ai ma wala se fu. Ai ko ngala ngala. Tu ke ofo i ko ya fa manga bari. Ai mamo walking i fa arme. E fo ele leia. Ke fiu fa pele o ka o me anga. Pisa me faria. Faria. Bangaren kupe o popo si di bareng dia. Abu very right. Ave lá que ele é popo. Ang fe kupe o popo bus fu do ka popo nga do ma o nga fa ya kala ki ro fea. Era suvan kai barkara ko ya popo. Ele sa kala fa ka ave se barkara se fu kala. Ai ele nga ubang ave le kupi ba. Ki vai kala le ko do la mo ma duas fu ani. La me fa nga pa me o fa un tefi. Me nga pa me o fa un pu. Ti Ke fiu me o kala dua wi kula ui. Kau le. Cara wo uma wa fas uma la so. Kali. Ya. Oi, la mo ma tan. No kwa mo ya la ore si da por ngo. Abo uma piari fu. Ele ko e pos wo uma pia. Vai nga fa ku nge fa ya fa ri do vale li pe ko ya pia vai ai le pe de ngu ko pu ki o ya kali. Ngo. Mai mo no vale planga di. Ka por mo. Peko. Faz siria penga ula vale penga ai la sang kwa mo i se ula vale ya pia. Ai ele ka fo ele le fo. Agora que kilo mais não. Olha mais por favor. Vai ser aqui que vou agora. Pode agora que kilo mais que senha, mas hey, não, tipo depois. Ai, pode. Parca maro. Parca maro. Papa, olha. Ai, como mais senha. Are agora que isso? Ah, não. Oh, não. Ada kasih ada king ada siapa? Ada. Kau balik aku ya. Aku balik kau lebih ibu amori. Ada dua foi. Para aí. Wah. Oh, balik umur kakak balik. Amai siang. Esa dah aku ngapi. Kau ngapu. Aku. Ngapa kau saya ni memang? Kau saya dia. Kau saya dia. Awak makan. Mai, orang ni dah. Awak kecil. Orang ni dah kau peko. Oh, ini cara famo moris. Se mori como pura que ko. Tolis. Pasti dong au. Cara ko nga karo. Sabia os que colcavat.
Ai gan fa mai a. Whaafa mai si ho. Ao kuanga i pui mo fua mo i laro. Paula se fa mo. Que ringa. Paula se fa mo ai makingi ko mi ai fa mo ai. Sa oi si o ka aku duma. Ira sa nga upen go fo ko ikore ro ka ve. Ko ka ma ua ma cha. Nanga de se ure ko. Kuya man papela yo ka kobi. Wa pe fo sa wa. Ya ma pe mo le yo sa wa so ka fai fo ka me kia. Vai, kuya rupo i mo kari nga yo. O vai ko e mer ka sipi. Na. Ai, mai la ka tio, mai la. Ma kuma isi fa ka unga le mare ko marau aku nga le se fa isi fo asi. Ngai pa uma ni. Mai la ma sipi ke ko. Ko, ja la ni fa no la ko ka ni. Mai la ni nga pu le uska ya wi. Ele foi o seu carro. Ya nga la ko abu fo. Au do. Ini me ro ka tu maru. Vai fa no le male o mo ko. A ver, vai fie le o ai va ko le pe para ai de o. Ah, gua. Para ai. Para mim. Na como do kai ai va ma mga upu. Ini mo. Awaro nga fakering ngayo me vale. Me vale nga fasia. Ku nga ka di mamma nga va ko. Me fiku le ngo ai. Ko manga va siu. Fa ki pe ngai ku la rifu. Lava lima. Wole fika u yang. Iva lima. Ya. Ya lo kala. Papili do. Ngala yo ka ngoi pia. Ngal makalar pe pasi. Ari ngo pa kare ku. Ya musik. Te vieron mo yang fo yo ni. Ngo po mate Te pia vi pia. ngali le ya ka. Alo ko mar me ko sio ko nga. Mafonga menga ngo fo sio. Ako lao. Kali de. Amerika ua. Ku ai me ia le la sauanga ta penga ku si i me ia. Ave ese mai me u liu dira. Me pa container la ku ai ko mo.